Gde ste dobigovci? Šta ima novo? Evo, vidite gdje sam. Opa. Haha. Prešao sam. Oh yeah. Oh yeah. I'm a king. I'm a lord. I'm a ruler. Oh yeah, bitches. Oh yeah. I'm finished this parkour stupid map. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Šta je vote 3? Wake, what the fuck? Or Survivor Kingdom. Ringer's Land. Destruction Shore. What the fuck? Nije bitno. Oh yeah. Oh yeah. 30 sekundi do kraja, ipak sam mislio ponovno vam pokažem kako kralj prelazi ovo, ali neka, gdje si, stupid dinosauru? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. 3, 2, 1. Uiii. Uskačemo u dimenziju neku, nemam pojma, what the fuck, šta je ovo? Koji đavo? Vidi neka statua gore. Kako se mapa zove? Wake ili neka šugava Ringer's Land, okej. Moram da dođemo gore na površinu, nekako. Zato moram prvo da uzmem... Imam diamond. Diamond to me. Samo da mi ne prati neko smače. A ovi Blade dole, a? Ja ga sigurno neću ubiti. Sad ako će neko da ga ubije, neka ubije. Ja neću. Ja sam Dobrica. Erić. Ne, idemo još gore, no tamo je nešto gore, pa ćemo tamo da idemo. Ili Dobrica Ćosić. Treba mi mač. Hurry, I need a sword. Kratni tibli ovdje. Daj Bože, sad pored kratni tibla tu ima i neki chest. Ima. Ali nema oružja. Što meni treba to i to. Dobre. Sad mi dođite negdje. Šebeni. Da vas pobijem. Ajde ga čest tamo. Ne! Oho, iron. Još jedan iron, ja sam na konju. Imaću sword.
samo hranu da imam. Sad za ostalo me za baš nešto i previše ne dotiče. Ovako, ovdje. Samo da vidimo. Kek. Njam, 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 njam. Ovdje. Enchanting table. Ovdje moram da skočim. Neću da rizikujem. Ovdje. Čekaj, evo ga ovdje. Ipak. Pa sad hrane imam, ali nemam mozga. Ne otvara ništa, okej. Čekaj, ima i ovdje dokumence. Shit. Dobre. Open parkour style. Opa, dobre. Sad moramo odavdje skočimo ovdje. Pa odatle ovdje. I odatle ovdje. Pa onda ovdje. Dobre. Ne, fuck. Glupo što ne piše ono ko te gleda kad igraš, mislim, ko te gleda. Mislim da je to prepisalo. O ne! Dobre. Sad neću da odustanim, imam da ovo rešim, pa to ti je. Zainatio sam se sad i rešit ću. Parkour. 25 minuta do deathmatcha, okej. Super. Pripremljen sam. Ima nešto zanimljivo gore. Ja baš mislim da nema. Idem ja dole ipak. Baš mi briga. Ne mogu da rešim kraj priče. Daj mi tortu. Njam. Sad kad bi ja našao pudu dole. Aha, evo ga. Idemo do ovog broda. Znam da ovdje ima brod. Samo trebam pogledam na dole. I vidjet ćemo da li ima nekog. Ako nema, super. Ako ima, shit. Nema, ali znam da su chestovi svi uzeti. To znam sigurno. I zato će Big da krene na ovamo. Nisam kako sam ja otprilike. Dobro. Nemam strele. Čekaj, idemo od ovog česta ovdje. Uvjeram tamo još jedan. Čekaj, šuškanje. Fuck, jedno ga tamo neko. Rešimo brzo. Ne treba mi. Mislim da nema kapu. Idem da ga ubijem. Ne junači se, Big, ne junači se. Ubićete, još ako ima cheat, ubićete. Ne junači se, Big. Nema ništa, ne moguće. Idem da ga roknem. Gdje će idem izroni.
sam rekao, znači se big. Sad ti je plen pobegao. Da je zvučni efekt kad sam ja uradio. To je napravio, rekao, kako god. Imamo ovdje čestić. Čini mi se kada sam čuo nešto. Imamo te crafting table tamo da odemo. Imamo za 8 strela. 7 još. Za 8 strela imamo stvari. Tako da će to biti super. Ovo je groblje. Ovo je kapela. A ne. Nisam teo da uđem, a dobra ide. Tefan nema ništa. Ovo sam teo sad da stavim samo. To tu strele ovdje kod dijamanta, čisto da znam šta imam od prilike. Samo da nekog nema u blizini. Bolje ovo isto da živim. Pa nigdje čest. Nigdje čest, blaznjaka. Ne znam ti groblje kad nigdje česta ne. Sad treba da uđemo unutra. Mislim sam vidio. Uplaši me, bre. Oh, man. Ovdje nema ništa. Kao koji trip. Idemo da se vratim do crafting table. Imamo 2 irona, opet imamo 1 iron. Shit! Samo strele da napravim, da mogu da se tako branim. Sad vi mislite da se ja sjećam kako treba da se dođe do tamo. Aha, evo ga. Znamo da imaš crafting table, tako. Četiri tributa ostalo. Što njih dvojica sama poubijala ili međusobno nekako i šta? 5 tributa, ovo će biti stvarno zeznuto. Prostog razloga što će stvarno biti zeznuto. A ja idem ka centru dole. Uuu, 2 u timu.
Kako bre? Pisali da su često i sada obnovljeni. Idemo ovu da ide. Uđemo unutri ponovo, poslije idem do onog tamo. To je samo crafting table. Idemo sad ovog ovdje. Kad bi našao jedan dijamant, samo bilo bi dobro. U kombinaciji sa mojim jednim. Bilo bi izvanredno. Ali veliko pitanje je da li će se to desiti. Idealnu glavu nisam ni vidio tamo. Prezo big. To iron. Beži. Ni ovaj čest nije obnovljen. Čekaj, ja vam napišem. Pitanje je da li oni mogu da pročitaju šta sam ja pisao. Opa. Ja mislim da ne mogu. Samo da odemo da napravimo Iron Sword i... O, dobro je. Još strela. Uvi, to ima neka tajna prostorija. Samo da nije neko od onih da me zarobe. Jer ako jeste, to stvarno nije onda u redu. Ha! Oni misli ja sam glup. Pa Bići nije glup, čisto da vam kažem. Da mi šta. O-o, još ako jednog ubiju. Ja moram brzo njim da napravim strela. A ova dvojica su u timu, to znam da će pobediti. Još perca. Sad vidimo ko će do nas dvojice prvi da padne.
O ne. Idemo na vrh gore. Vidi, čest. Još perca. Ne. Nego još jedan tamo često. Mrzi me dijenda tamo. Zanima me šta je ovdje gore. Jaj, ima jedan iron. Prvo moramo da imamo kako mi dođemo do tu. Ja mislim da znam. Prvo ćemo ove stvari da uzmemo. O ne, nemam vremena da odem da craftujem mač. Što je ovo izašao da mi je znati? Nije se čulo grmljenje, znači... ...30 sekundi, jes imam vremena. Ne, tu. Gdje mi je štapić? Moguće da nisam uzeo štapić. Jeee, koji sam mozak. Nisam štapić uzeo, sad su ovo dvoje u timu. Sad ćemo ubiju. Nije, ovo ima, daj mi. Ja i ovaj smo se sprijateljili. Nema više streli. To je shit. Ima regeneration, sunce ili mu. To znači da je mrtvo ili šta?
Crafting table mi treba. What the fuck? Jaj! Drugi sam barem. Ja. Nije bitno, to je to ljudi mene. Razvrti, komentarišite, dajte, subscribe-ajte, zazmimo nas ova munja što je počela da roka. I to je to.